drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lijep pozdrav iz Benečije. Samo navon hodim, sonce, drevo, ptičje, rože, trave, na vergore. Ta teden se vrnemo spet na evropski projekt Zbor zbirke in si ogledamo zbirke, ki smo jih videli 14. marca z Inštitutom za slovensko kulturo s pobudo Muzej na poti. Prva zbirka je tista od Aležica. Od Aležica je med bivanjem v Piemontu začel zbirati fosile in minerale, po vrnitvi domov pa se je lotil zbiranja likalnikov v Pirliču. Nekaj jih je dobil doma, v vasi, okolici, druge pa je kupil na sejmah ali pa so mu jih prinesli iz drugih evropskih držav. Zbirko sestavlja več kot 200 pirliču in drugih predmetov vsakdanjega življenja. Tako on ima tudi zbrano veliko fotografij, ki tistega però nismo se tikali, recimo. Ordo, tle smo v periferiji Čedada, in ordo, ki zbira že dolgo let, nam sam povije, da ni imel drugega prostora, tako da je njega, recimo, garaž, njega klijet je za tole je poskrbel. Ne, žena tako friha tiste pjehliče. Na pjeha. Friha. E kad sam finio studiare, io sam su in Piemonte, a Biella. Antan sam začeo zbirati minerali, fossili, ona 15 let, potem sam pa šel v Ovuč, nazaj domov. Ora sam zbiral a Mahor puno blaha, ko se kopat narediti a muzeo, però prostora ga nima. Drugi muzej, ki smo se ga ogledali, je muzej v Dreki. Muzej, ki ima svoj sedež v nekdanji osnovni šoli v Trinku, je nastal na pobudo društva Prodrenkja. V 3 sobah so razstavljeni predmeti, ki pričajo o življenju kraju in okolici. Na ogled so tudi predmeti, dokumenti in fotografije iz Prve svetovne vojne. Res pozdravljam vse, da ste šli tle na občine Dreke, za me je in onorm, da smo tle ospite. Anche općina je majhina, però je na općina praticamente ima tradicijo, tle je zahvalim Kačiža, je začel dosti leto za Kobiljoglavo, da imamo questo legame, no? Che ci vuole sul territorio. Perché questo? Perché noi qua, il territorio di Drenchia, Vestale smo ostali nasjemali, je ostalo 100 tle v Dreci. 100 imamo 15 vasi. 15 vasi so 3-4, 5 ljudi vsaka vas. Allora, vi morate vedeti, kakve probleme imamo. Zdaj je ena reforma, se naredila na naši regioni. Nas se kancelira definitivamente, no? Potem smo se odpeljali v občino Srednje. Prvo zbirko, ki smo jo videli, je bila v vasi Hnidovci in je zbirka Elja Kvalica Kaluta. Eljo je začel zbirati ob obnovi domače hiše. In večina predmetov je bila zbrana po potresu v Furlani leta 1976. Veliko predmetov so mu jih tudi prinesli, kjer so vedeli, da se ohranjajo. V zbirki so predmeti, ki pričajo o vsakdanjem življenju, delom, izseljevanjem in vojnami. Smo
No tu co pojdziemy rentabić, jest zbirka, ki jo je začel delati Elio Kalu, tutte le poznamo tako. A sada Elio Varje, njega sin Ezio, ki je poznam bolj za zbirko, za limoniko. Tle z nami je tudi Šindak Srijenski, nov Šindak Srijenski, Luka Postrenja. Jaha, da jem dobil. Boste mi v botu, ni vprašanje. Anche z njim je prišla tudi deželjna svetovalka Silvana Kremanski. Da moramo glik besedo Šindak, on potle pa Elio nam pove kako je začel on zbirati. Signor Šindako. È un piacere essere qui a Nidovica perché comunque Elio e Ezio insomma prima che collezionisti sono anche degli amici, si può dire, sì, no? Sì, sì. E devo dire che anche quando ero un po' più giovincello, quando entravamo in questa cantina qua, rimanevamo un po' tutti stupefatti dalla collezione, no? Che poi magari ci presenterà quando entreremo. Sì. No? Bisogna dire che Elio ha avuto questa passione anche legata alla sua attività, no? Slavo, a vse gre prav. Drugo zbirko, ki smo si jo ogledali, je Zgodovinski muzej Mateja Balusa, ki je na ogled od septembra 2008. Sestavljajo ga predmeti in dokumenti o prvi svetovni vojni v Nediških dolinah. Razstavljeni so osebni in vojni predmeti obeh vojsk, ki so našli na tem območju, reprodukcije fotografij in stari dokumenti. Siamo qui a Trivigi Sopra, sempre qua siamo molto pochi a Stregna cittadini, no? Quindi ci conosciamo tutti molto bene. Il museo, la raccolta è una raccolta privata di Matteo, che è un appassionato di reperti bellici legati principalmente alla Prima Guerra Mondiale, se non sbaglio, anche perché comunque raccolta la collezione non solo su questi monti dove diciamo c'erano le retrovie di fatto, no? Sam začel zbrati reči, ki bo ta videl, da tle dola horka sem bil majka, sem hodil ribelovit do Idarje. Dato ki tle bila, so bile retrovije, so bile barake, kanoni, topovi, seteleci. Ljudje so, je bilo puno stvari, puno reči, da je ostalo. Sem pobral se televizije, sem varal tu rusaku, tu na kartu noter se kar je bilo, ale bajonete, čelade, gavete, vse reči, ki sem bilo od vojaka. Prišel en dan, da je bilo en kup reči. Da sem, kaj naredim vse tele blahua, ki imam puno dol, mame je rekla, vrš proč vse, kar pač nimam prostora za druge reči. Vržeš proč ali pa, naravno, sem me ostalo, klije tle, bila šta stala z scenikom, vrš sem na sonce. Sad grebuješ, se spustil zdaj, kar imaš njo, pozabeš se ti blišče oči. Potem smo se pobrali na Matajur, kjer v prejšnji oddaji smo vam že pokazali otvoritev muzeja vrha Matajura. V vasi Mašera imamo tudi kovačijo. Kovačija Simona Duš, ki na željo njegovega sina in dediča Valentina Duš ostala taka, kot je bila v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Zadnji kovač je bil nono Michele Duš, ki je umrl leta 1951. V kovačiji so izdelovali kovinsko orodje za vsakdanjo domačo rabo, kmečka dela in gradnjo stanovanjskih stavb. Prodajali so ga ne samo na Matajure, temveč tudi v obmejne kraje v Slovenijo.
Drugi muzej na Matajure je v centru Vrtača, blizu Trčmuna in je posvečen prav grabljam, ki so bili izdelovanje grablji, je bila ta prava dejavnost, ki so jo delali v vsaki družini. Grablje niso prodajali samo v Furlaniji, pač tudi v druge dežele. Dejavnost je raziskoval Daniele Trinko s pomočjo Petra Trinko. Predmete pa jih je dala na razpolago družina Bepa Petričič in parhajajo iz njegove delavnice. Zobé ki so ravnali, zobje so imeli 10 let, so bili stari, ki so bili suhi, so imeli nekaj nož za paračati vode, so imeli ročni nož za narediti grabiše. Tista rečna kultina, ki je dela, je bil špinjak, ki so bili za jamo naredili. Jama od grabi, mora narediti špinjaka na roke, se ne more narediti na lete. To nije već časa, to nije već meje, ta slatka želja me pere tudre oče, ljubam pamet, padam to tomo, oj slatka želja ki prevara. Iz naših krajev. A dan narbuji poznanih simbolov Velike noči so farbene jajca. Tudi letos, v nedeljo 29. marca na Solarjeh ob 3 popoldan, društvo Kobilja glava pripravi delavnico za pokazati, ko so enkrat runali pirhe. Jih bojo praskali po dreški navadi, an po batik tehniki, ki jih delajo v Poljubinu. Prisotna bo tudi umetnica Manuela Juretič. Zadnje otvoritve v okviru evropskega projekta Zbor zbirk bojo v petek 27. marca ob 6. popoldan v Buhvah v prostorih Slovenskega kulturnega središča Planika, kjer bo predstavitev zbirke Glasovi Kanalske doline. V soboto 28. marca ob 11. uri v prostorih Muzeja rezijanskih ljudi v Bili bo predstavitev publikacije Fjabe Rezijane, rezijanske pravljice, pravce po rozajanski in odprtje informacijske točke. Le v soboto ob 4 popoldan v Prosnidu bo odprtje zbirke pričevanja kmečke kulture in informacijske točke. Bjača, Rakarjevo hram, 5. in 6. aprila za Veliko noč bo mali trg razstava, hobi in lokalni pridelki Nediže in Soče. Vivere per leggere, leggere per vivere je prireditev, ki bo v Čedadu v nedeljo 29. ob 6. popoldan v galeriji Grido. Miha Obit predstavi pesnico Antonello Bukovac. Do konca aprila v prostori Čedajske banke je na ogledu razstava Risvegli beneške umetnice Manuela Juretič. Kulturno društvo Rečan vabi na Lijasah v soboto 28. marca ob 8. zvečer na koncert mladih bendov Hrupno srečanje. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, a lijep pozdrav iz Benečije.